Kuki channel thusoh LAHKHOM ni ho zo se na bon on ni hupa tunung rang VANNOI thusoh chom la chom ho na be khom kiloite United States gamsung VANNOI zola onaliang le Chinese ten thu gu LAHKHOM le na dinga alhau hidinga ginmom to agisei belon linda chu United States Airforce ten anakap lhatau na hi hichi belon chu Chinese ten United States gamsung adea military munpoi mo ta ho umna velidinga ginchat na ananei o hin hinla phan masa jema chu noilama cheng mipite adinga buina su thei a hi zia Pentagona kon kabla lo na dinga het sa anahi hi hinla lam chumapat Biden vai hom ni chu China chunga ane metia ngona tampi anoma hitai hiji chun pathin ni nisim nga ni hwa chu hichi balance chu Carolina tuipi pamlami pi chenna akon gamla to hlanin United States Airforce ten anakap la o hi hichi balance chun achi sa ninga sunga United States gamsung sol hanglam Idaho apana Carolina lam anazu na wanghom ni sun kimvela chu Carolina tuipi pamlam Atlantic tuipi chung mile ko agamla chu kapla na hi Pentagon akon tu pondo dungzuin hichi ahal tuipi chung mile sigi wala gam hoble na ki the thang chu United States military hon chomkhom na ding angai tu layo hi ati na hi hichi na to chi la na ding chun lenna Carolina Airport mun thuma kon kha an hi gelto thei khat chu hichi belun thu ji a hi United States le China ki ka hata hu hoimo chia omna chunga United States Secretary of State Antony Blinken Chinese kama ahol jin na ding ki senjong vo hai an hi lo hi alangkhana Beijing a kon hichi belun ki ka bhana chunga chun hata phamo sana anei to hlonin Chinese Foreign Ministry in United States te chalo na chu overreacting a hi an tiwin a hi hichi civilian airship ki ka bhla pi chu VANNOI China international practice khat asu ke wa hi an ti na hi chule Beijing in hichi thwa hi alam dol ta don butna kineiding a hi zong an ti be na hi Pakistan President Lui General Parvez Musharraf chu Dubai Khupia Hospital ahin kho anabaita nahi ama hi akum som segile ko hinga ahitan Pakistan President Lui gamsunga ko na exile ti chu nodo anahi ahi thulun in asaina ama hi lungchang na nei zia hospital hlut na hi ahin hinla damdo zotulova hin kho anabaya ahita yati nahi ama lung hi Dubai kon special flight na Pakistan chan pulut heding a hi alung vuina ding hi Karachi khupia anei diwa hi geldo thei khat chu achi sa thakau kumsang ni somlagup koma chu ta sa damlo na ja ki zan dinga Dubai khupi anazu na hin hinla Pakistan Prime Minister Lui Benazir Bhutto thana ngo anhi to hlona ahong kinung le na ding chu tol thana chunga jam a hi tia ngo hi to hlona hung kinung le thailo an hi Russia le Ukraine hung ki daukal kum khat lin na ding ni khonai lam cha hi wangin chamnan amano theide nai pon hi to khom na ki hona le galhinga ki man ho ki le to na ananei jingo ti lo chamna ta umna thei dinga ki hona chu amdo thei nai pon hi hitabong chun tu tha chun alang to gela galhinga ki man ti chu prisoner of war mi zani vel ki le to na ananei ki novin hi Moscow wa kun tu pon do dongzuin Russia sipai somgup le thumho chu Ukraine kun ahung lung ta ve ati na hi alangkhana Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Ukraine sipai zale somlagup ta chu thado ai hi ta dano na phongdoi na hi Ukraine vai hom tia kun tu pon do dongzuin Russia sipai tin hen lhado Ukraine sipai te chu Moscow in Mariupol khupi abulu sunguwa hangta anapangdan ho chule
guerrilla warfare la Russia daw ho chungcho na Bakhmut muna Ukraine sniper ho chu a hi ve atin hi tu chung kel he tu na la a special category prisoner ho hi United Arab Emirates panla na noya ki ho na an chi la tol ho na thei a hi International Red Cross sa kon thulu dongzuin prisoner of war ho hi alhang pia akidaw ho ki ka chamna a chaina ting le kilhe tu na ji ahin hinla ka la kom le medical ground chule akidaw te ni ki ka khinop tu na dongzuya kilhe tu ji a hi ahin tu chung kilhe tu na chung chang thu hi Russia le Ukraine ki ka ichan kinup tu na uma kilhe tu oham ti het chin hi poi atin hi sang ni somnile thum kumsunga dinga ASEAN Foreign Minister ho to khom na chu ngam kai sunga Myanmar gama boina thu ginjing na noya Indonesian chel la nan gamsung Jakarta khopia anomin hi ichi to khom na chun Myanmar thu le la gilta le im chiam na lawa sei khom na an nei zun hi ki hona thu pi ama sape na Myanmar boina hi iti ki mai tu pia hinding ham tia asayu to hlonin 5-point peace plan ti chu kinop to na ananei zun chule janta vai homte hi ASEAN lamkai ho high level to khom na kitia pangthei lo dingo inla ki ho khom na sei khom na mundang ho awang hon pi thei ding ti ho na sei khomun hi chule South China Sea chungsanga phat sia buina omjing a hi to hlonin code of conduct ti chu a China finalize ting jong a sei khomovina hi aji chu hi chi code of conduct hi kumsot pi sei chi theilawa omna ji aji hi member gam abang loi khanin China to akao bilateral tai so ana kho sa ji ji wa hi atibna hi Russia in Ukraine gamsunga galbol khumna anezia western gamhon khauta singsan phonbena anezing laizun China in galman cha hi han ipilam hi jongle Russia to sotna anezing kinin hi chule phongta Beijing hin Russia galbol nalama hi apan pidan avet sa jinge kitin hi alangkana Turkey chule United Arab Emirates in Russia to financial lamma kimetna anei ho ahi sanding over Washington in Hill chana anezing wangun anapompi bovin chule China di hin active in strategic military equipment ho chanjong apijing in hi thulut khanin asaina Russian custom data akon mudo thei chu China state owned defense company hon navigation equipment le fighter jet pan ho chule military equipment ho chu Russia api jingdan mudo thei a hi ati United States in China hin sanga sim mancha ho chu Russia sipaite mancha adingin kung len ho atol do jingove anati na hi Western gamhon Russia thau cho lo manlo na dinga hata panala awangovin China in alim cheng la in thau hata in cho nan anay ve tin jong ango na aumin hi chule United States in apon do bena Wagner group hon hichigal chunga hin Moscow ki thopinan na hata atongove tin ngo na jong anay vin hi hethei khat chu Wagner group hi transnational criminal organization kilai khom na hi tia anapon do saw an hi tuso panapa na sinachen nga hazaw si achung si wa agi panaw kahit pa uwi tuso thai mukit ka ovin nabuanon mangpalet si bay